Ndagushimiye wowe tugiye kuba twabana muri kiganiro, nizere ko rwose wagize icyumweru cyiza. Niba uri umukunzi wa ekipe ya APR ndagusaba kumva ikiganiro nizere ko kiri buze kuba cyakuryohera 5/5. Ndagira ngo mube mwakandika imitima y'umweru kabisa n'umukara muri comment, byose mugende mubishyiraho 5/5. Kuri iki cyumweru nibwo ikipe ya APR, ubwo ni umunsi w'ejo kabisa washije, nibwo ikipe ya APR rwose yatangaga urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 27 muri kafu. Ni urutonde rwose kafu yari yarasabye ikipe zigiye kuba zakina imikino nyafurika, harimo ikipe ya Rayon Sports ndetse na ikipe ya APR. Ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo rwose urutonde yararutanze, ndetse na ikipe ya APR. Ariko ikipe ya APR agashya kabaye ku munsi w'ejo k'abakinnyi babiri, niyo mugabo wa Claude ndetse na Ruboneka Jean Bosco. Turi buze kuba twakababwira 5/5 nituba twagera mu kiganiro hagati, turagenda tubibabwira ibya niyo mugabo Claude ndetse na Ruboneka Jean Bosco mu ikipe ya APR. Ariko mbere yuko tugenda tugaruka kuri aya makuru yose, ndagira ngo nihanganishe abakunzi ba ikipe ya APR gutsindwa na ikipe ya Sunrise ivuye mu cyiciro cya kabiri igitego 1-0. Rwose ni ibintu biba bitoroshye, ni ibintu biba bikomeye kuba twabyakira. Ndagira ngo mwizeze ko ikipe ya APR rwose iri kuvugwa ko ishobora kuba yakirukana umutoza wayo Tarebu, nyuma y'uko rwose ejo hajyaga amafoto ndetse n'amakuru adasanzwe. Umuvugizi wa ikipe ya APR rwose agenda avuga ko uyu mutoza Tarebu ari umuswa ukomeye cyane, ari umuswa rwose, ajya kuri kamera ibintu bitanejeje cyangwa se bitishimiwe n'ubuyobozi bwa APR rwose buyobowe imbere na Afande James Kabarebe. Rwose bavuze ko uyu mugabo Jangwani agomba kuba yahanwa. Rwose ntibyababaje ku rwego rukomeye cyane. Reka tube twakigira ku bakinnyi bagera kuri 27 rwose ikipe ya APR yabaye yakandikisha muri kafu. Ariko mbere yuko tuba twatangira amakuru yacu, ndagira ngo ukande subscribe, ubundi bwo tugende n'ikiganiro cyacu. Like irakenewe hano muri kiganiro, ndetse ukande cyangwa se ushyiremo igitekerezo cyawe, komanteri hano rwose irakenewe 5 kandi nizere ko rwose ibyo byose mbere yuko wumva ikiganiro ugiye kuba wabishyiramo 5/5. Reka mbanze mbifurize icyumweru cyiza. Umukinnyi wa mbere tugiye kuba twahera ku bazamu, ni umukinnyi bita Ariyo Suruwane. Ni umuzamu rwose hariya guturuka mu gihugu cya Zimbabwe. Ni umuzamu rwose ukomeye cyane, ni umuzamu nubwo rwose ku mukino ubanza bitamugendekeye neza, ariko ni umuzamu w'ikipe y'igihugu, ni umuzamu ukomeye. Bamwita Ishimwe Pierre. Ni umuzamu rwose ikipe ya APR rwose nawe izifashisha. Ndagira ngo mwibutse ko ikipe ya APR ifite abazamu bagera kuri 4. Hakizimana Adolphe nawe ni umuzamu wa ikipe ya APR. Bamwita Ruhamyanyiko Ivan, ni umuzamu wa 4 wa ikipe ya APR. Reka tube twakubwira abadefanseri rwose ikipe ya APR yabaye yajyana cyangwa
cyangwa se yakandikisha muri CAF rwose izakinisha CAF Champions League. Bamwita Nduwayo Alex, Ombolenga Fitina, Byiringiro Gilbert, Jean Kagege kabisa, Mamadou Traore, Yunus Nshimiyimana kabisa. Ni abasore rwose izagenda yifashisha rwose mu mutima wa defanseri ikipe ya APR. Reka tube twakomeza n'abakinnyi bacu ba ikipe ya APR yabaye yakandikisha. Bamwita Watara Jibolini, bamwita umusore bita Bugingo Hakimu, Ngabonziza Pacifique, Togwi William Mary, rwose Togwi kabisa nawe ari mu bakinnyi 27 ikipe ya APR yabaye isohora ku rutonde rwayo 5-5. Mamadou Zone, umudefanseri imbramatike kabisa guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ikipe ya Tipesom Mazembe Engreberi, bamwita Ishimwe Christian. Uyu Ishimwe Christian umudefanseri w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, umudefanseri wa ikipe ya APR. Ishimwe Abdul nawe ni umukinnyi wa ikipe ya APR, bamwita Denis Omedi, nawe ni umukinnyi wa ikipe ya APR. Ndagira ngo nshuti bavandimwe mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport, hano niho tugomba kuba twanyuza amakuru meza cyane agezweho mu ikipe ya APR ndetse no muri ekipe ya Rayon Sport, ndetse by'umwihariko no muri shampiyona nyarwanda. Uyu mwaka igiye kuba yatambuka, tuzajya tuyibagezaho 5-5. Ndagira ngo rero ube wakanda subscribe wowe tubanye muri kiganiro, ndetse n'igitekerezo cyawe ugende ucyandika muri komanteri, ugenda uterekamo like 5-5 nk'uko twagiye tubibabwira, kuko like ituma iyi video igera ku bantu benshi cyane baba bakeneye amakuru yo mu ikipe ya APR. Agezweho umukinnyi ukomeye cyane, ni umukinnyi uteye ubwoba, ni umukinnyi udasanzwe, bamwita Sekiganda, umukinnyi w'umugande ukomeye cyane kabisa, bamwita Dauda Yusufu, nawe ni umukinnyi ikipe ya APR yabaye yakandikisha kuri uyu munsi. Ariko ntimuze kuba mwajya kure, turi buze kuba twabwira amakuru ya Niyomugabo Claude atangaje mu ikipe ya APR, ndetse na Ruboneka Jean Bosco kabisa. Wowe ugenda ukanda subscribe wowe gusa, ubundi bwo turagenda tugutehereza amakuru kuri aba basore bagera kuri 2 mu ikipe ya APR. Bamwita Aziz Dao, bamwita Aman Michel, umudefanseri ukomeye cyane, umudefanseri uteye ubwoba, rwose ni umudefanseri ikipe ya APR rwose wahenze n'ikipe ya APR 5-kandi. Bamwita Iraguha Haji, guturuka mu ikipe ya Rayon Sport akerekeza mu ikipe ya APR. Mbere yawe yaravuye mu ikipe ya hariya rwose mu Rutsiro, na indi ni
Rutsiro FC kabisa, Kakimu kabisa, Happy Stone Old, Dennis Omedi, twagiye tuba mubabwira gatanu kandi Ishimwe Abdul, Ishimwe Christian, Mamadou Zone, Tuge William Mary, Ngabonziza Pacifique, Bugingo Hakimu, Togwi kabisa, Watara Jibrini, Mumadu Lamin Bar ndetse Omborenga Fitina. Abo bose twagiye tubibabwira gatanu kuri gatanu. Sasa rero reka tube twakinjira ku bakinnyi babiri bamaze iminsi bavugwa mu ikipe ya Rayon Sports ndetse na ikipe ya APR, n'abandi rero bamwita Ruboneka Jean Bosco, umumediateri karabuhataka kabisa, bamwita Ruboneka Jean Bosco, niyo mugabo Claude. Aba basore ibyabo bimeze bite muri APR? Ikintu nabasha kuba nabwira ubu ngubu, ikipe ya APR yabasohoye ku rutonde rw'abakinnyi yandikishije muri kafu rwose gatanu, kandi n'abakinnyi yandikishije nk'abakinnyi rwose izakoresha muri kafu Champions League. Ati bimeze bite aba bakinnyi ekipe ya Rayon Sports rwose? Duhereye ku mukinnyi Ruboneka Jean Bosco, ikipe ya Rayon Sports rwose ndagira ngo mbizeze ko cyangwa se mbabwire ko ikipe ya Rayon Sports yanze kuba yamusinyisha bitewe n'uburyo ki uyu mukinnyi yari ari kuba yahenda ekipe ya Rayon Sports ku bijyanye n'umushahara. Yari ari kuyaka asaga miliyoni 4 ndetse n'ibihumbi 100 by'amadolari baba bamuguze umutoza cyangwa se wa Rayon Sports. Hari ingingo Francisco Christian Baya Dufise Pro kabisa agenda avuga ko uyu mukinnyi atakenewe, bashobora kuba bagura Rodinho Mukono, umusore w'umurundi guturuka mu ikipe ya Singida Black Stars. Birangira bamuguze Ruboneka Jean Bosco, baramureka bitewe n'uburyo ki yari ari guhenda ekipe ya Rayon Sports. Uyu mukinnyi rero birangira yigarukiye mu ikipe ya APR rwose, baramusinyisha birangira bamusohoye ku rutonde rw'abakinnyi ikipe ya APR izakinisha muri CAF Confederation CAF Champions League Proto, ndetse na Ruboneka na niyo mugabo Claude, umusore rwose ukina kuri gatatu ekipe ya APR gatanu kuri gatanu, nawe ari mu bakinnyi ekipe ya APR yanze ko bakinira ekipe ya Rayon Sports bitewe nuko bagendaga bamubwira ko bagomba kuba bamushakira ikipe ikomeye hanze cyangwa se akaba yasinyira ekipe ya APR ku mafaranga menshi cyane, ku kayabo k'amafaranga. N'ubundi bwo niko byagenze kuri uyu mugoroba. Umusore niyo mugabo Claude birangira asinye ekipe ya APR, birangira rwose imusohoye ku rutonde rw'abakinnyi 27 izifashisha muri CAF Champions League. Nibyo ngibyo kuri aba basore babiri, Ruboneka Jean Bosco ndetse na niyo mugabo Claude mu ikipe ya APR gatanu kuri gatanu. Niba wishimiye iki kiganiro ndagira ngo ukande subscribe, ukande komanteri, uvuge ki uburyo ki ubyumva ku ikipe yawe rwose APR, uvuge ki uburyo ki ugenda ubyumva. Niba uyinenga nabyo ugenda ubitira muri komenti gatanu kuri gatanu. Ku munsi w'ejo ikipe ya APR nibwo yatsindwaga na ikipe ya Sunrise igitego 1-0. Umugabo umuvugizi w'abafana w'ikipe ya APR Afan de Joe bamwita
umuvugizi wa ekipe ya APR na wundi bamwita umugabo ukomeye cyane, umugabo ukomeje gutitiza umujyi wa Kigali, bamwita Jangwani. Ajya hanze rwose avuga ko umutoza wa ekipe ya APR ari umuswa cyane.